Ngarang Tongal mapham singdagi security force na meeoi kaya phagatkre. Imphal East District ke Porompat Police Station ke Bamon Laikai dagi KYKL ke active cadre Takhel Changbam Ibo Hanbi Sarma Elias Sauba Elias Nutan Kumar Chahi Yangkai Mari Laifam Brahmapu Mangjil Mangge Makung dagi phagatke. Kakching Police Station ke Kakching DSA Road dagi KCP Taibangan bagi cadre ama phagatke. Maming na Moirangtem Friendship Maitai Elias Melay Chahi Kuntra Manga Laifam Kakching Ningthau Laikai ne. Imphal West District ke Lamsang Police Station ke Haibong Pokpi Maning Laikai dagi KCP PSC ke Thangjam Dinesh Singh Elias Monba Chahi Taramapan Mahak Masagi Laikai ke Akoibada ke Phagatkibane Amadi Lamsang Police Station ke Praja Higher Secondary School Lamsang UK Road ta KCP PWG ke Panjobam Rocky Singh Elias Inauton Elias Taibangan ba Chahi Kontra Laifam na Thangmaiban Laurung Purel Laikai aduga Housing na Fumlo Kairoi Awang Laikai da Laiba amaso Phagatke